Agencija za nekretnine Novi Dom. Predstavljam jednu prekrasnu parcelu u Bihaću, naselje Pritoka. Parcela ima 800 metara kvadratnih i ima suvlasnički dio puta, neki 200 kvadrata sa glavne ceste. Parcela je pravilnog oblika, pogodna je za izgradnju nekog porodičnog objekta. Nalazi se u naseljenom dijelu, tako da je gradnja u svakom slučaju dozvoljena. Udaljena je neki 150 metara od rijeke Une. Znači, ravno u pravcu je rijeka Una i kao što možete čuti, čuje se šum rijeke Une. Parcela je malo zapuštena, međutim, uz neki određen angažman ona se može dovesti u savršeno stanje. Kao što sam naglasila, znači nalazi se u naseljenom dijelu, što podrazumijeva da postoji tu odmah do parcele priključak struje i vode i ostalih komunalija. Za sve dodatne informacije, također, znači, parcela posjeduje projekat za izgradnju porodičnog stambenog objekta, dimenzija 10 puta 11 metara, što vam također će smanjiti troškove projekta. Za sva dodatna pitanja, informacije, budite slobodni da nas kontaktirate na broj telefona 066 885 399 ili putem maila ili društvenih mreža, Instagrama, Facebooka i sl. Srdačan pozdrav!